Kajingmi kubur baka University of Science and Technology Meghalaya USTM baka pan pisa keliang hadu arspa laipulai kelur tingka nak sarkar jela nak benta kajing peniat ya ka PE Sangma International Medical College ha ketika university kala penlong ya ka New Trap Youth Development Council HYDC ban penpau kajing persya Kumban syukurau baka sarkar jela kadon kajingate bat ka USTM ban peniat ya ketika jaka puli doktor kisamla Habakran sigilat pathai kubur haga janmi juga arpu pratarik unai wing arhaja arpusau uba chanya suchen u general secretary ulaong bakatei jingpan pisa ka longru klem sut bat kanam penmentoy ya ka sarkar ulaong bahaka jaka ban ai ka pisa syakatega university ka sarkar jela ka riban thau ya ka Shillong Medical College ka engineering college bat ki government college haki district baper Dak ba penpau baka seng kebu por siposngi ya ke sarkar ban penpau ban ai ya ketai kepisa uba syanya uloong balada kamlong kumta ka seng kan kre ban penlong jingya ki hakmat sekretariat. Ilawan bu ya kami mendom office jangga kaum antren dok hari jide ban kajin tumu jangga sarkar ban ai ka usaha aspa like lu cara ni ke USTM naga bentakan pengkaya ka PE Sangma International Medical College. Te hari ini berkene naga yang jami ni percacur ya dari itu jom sarkar panai ya te pusat namar ba nitip ba jing ai jom sarkar ya dari ka pusat cara te ka USTM kamu dan jimut hai namar ba kane ka poisa ka interest kam don haji dei bat kane ka poisa ka simpan jam USTM ka interest kam don kane dei siap lah ba kumno kane ka sarkar kadon citu ban ay kane bisa aspa lai lu klaim ka interest bat kam don jingyo nong ya ikut sama jong ka briu nya trap te kumta naklian kasing Nidawana ka sarkar bahaka jaka bantai ya kini usaha aspa apply ko sa USTM kade ban pendet no sendon ya ka Shillong Medical College bat ya ka Shillong Engineering College bahaka cukup perlu nak ni ka usaha ka sarkar kala ban China ya kini ki government college khamtam ka East Tiahil district ke Ribhoy, ke Nongstoy, ke Southwest Kecil itu ke distrik Berang Thamai. Teledak sarkar karena banle gini kemud ke Jimtoy Cibun Pak kini yo ikun samla. Nama niti Pak kipun ikun samla juga beri nyogrep ki baduk pastom ki bongkot bor banle pule cabar jong state. Kumta ladak ka sarkar kalle ka pachna ya kini pendep ya kini ki ka Shillong Medical College bat ka engineering college bat kini ki government college kumud ka Jingmun toy kalong sibun ba ya kun samla juga bernyam trap te hari cipek tungi imat kadon ke risalandet aga jide bat kani aspa lai klur Mentang nilak thok hamne nilak thok memang dom cara niga kong amperil nang do ni kuat barkan ai no kada blueprint ha ka jingde barkan niga Shillong Medical College namar lada ilak ban ai harus pak lai klur ya ka USTM man pengkaya kan niga PE Sangma International Medical College teka ayu pat iki ban pendep ya kan niga Shillong Medical College kan ayu ka sarkar ban China ya kan niga Shillong Engineering College kan ayu ya ka sarkar Parisna ya ki government college haman lagi distrik. Nama ba nitip balada kene ke sarkar kasna ya kene khamtam kene ki government college haman lagi distrik ke jing to iba ke jing ku ba kene ki kun samlan jolga thai bernya berak kowe. Nama kembang nitip minta dadu bekam deuyong ke jing jar ke ba ki pai ba jong bernya trek ki kendu kam desu ke bakai. Wat ki kunjung ki ba lek school nashabar jong la state jong ki hak man phai sini te kumta ka sarkar haka jakaban aya kan ya kan ki sa cha ka UCM ka de ban tre kam no da ki mat bangi dawa ki kwa ba da
kong amperin landok kadai panjubab ya kane ka aspa apply kul ha kanu kanong rin ba kila kan ai kan namar kane ke USDM kadai ka jong riu chimet ka bade ru jong bar jela unde do try jela kumta ka penlongo ini dipai ba banyo i ba ka sarkar kala don ka jintmu ban ai ya kane dena yang jong ni persya jong dia kane bat ni ai por ya kan ni sarkar chkaus ni lada kam usenge ya kan ni jintmu pan ai ya kan ni puasa cha ka te ka USDM ni na kan yang ka seng ni chong palang ni wa rakam sekretariat Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.